ka channel min lo thlir sak tu te chi bai vek ule kumin January ni sari khan peteranu te then ompa borala athi atangani som parukna January ni somni pathum khan vuile amanita a tunma atanga kathil vei ber te jinga mi pakhat le video siam kalo tumsa pakhat Mizorama mithi kan vuidan le mithi kan boy puidan then khatte soina hunrem changa he video hi mangin saphovin mithi an vuidan thani akashiat kandu ani chuan Mizorama po kan ti ve thei reng ni akashiat te soizaunan he video hi karon mangjuyanga engpo ni se Norwaya mithi an vuidan hi sabram dang tamzo ka anti dan tlang puyani ti lo shiaila mithi vuina program biakina anman thina hian pastor ba ka mithi chung khat leina hnaite chanvo nei na turanga ania thian thazwal le mithi hnai zwal tak avuina athu sei ve ngei tur nia insiate ani lem lo chuan mithi chung khat leina ten hun an changdeu veka zai tur te thu sei tur te thilti tur in dot fel fai takasiamin program an bo sei lok thin ani mithi vuina reng renga hian an mithi vui kha apiana seilen dan tlang pui adam lain tunge ani ti le adam laia athil ti thatte toifel kim chang taka soi thei turin hun thol taka uluk taka inbuat sei lokin an soya a chanchin nui zathlak lam te po soitelin mithi vuina a po annui maya insum zolawa aru ka han trapte a chanchin soilaya insum zolawa han trap zok te chu omve bok thin ma se mithi vuina a ring taka trap roi angchi kha anom ngai lova heta po hian pastorin kan mithi vui theudur chanchin toifel kim chang taka soin anu puine na anin tondan te alimom zongin asoi bokani om det var kjærlighet ved første blikk det forteller historien ikke noe om. Men den forteller at Magnhild kan huske at Theodor hadde på seg en rødmønstret kofte mens han gikk gjennom skolen og fanget hennes oppmerksomhet. Med andre ord, det kan ikke ha vært så langt unna. Pappa har aldri gitt oss grunn til å tvile. Hetianga felfai taka mithi vuina an nei thei chan nia langchu lungchia zwal lai shil hailu tuklaya anin vui ngal mai lo thin wang ni inalanga mithi chung ten mithi vui ma in hun thol tak dil rufim man the na hunan neya an tha liam tura te hena an thu soidu te baka a chanchin an soidu te hun thol taka ngai to lokin ha dam takin an leina ten tha liam thei thina then khat chuan mithi chanchin soin kapa kha chutiang khatiang chu ani tizong an soilain then khatero chuan kapa idam laya kanta na ithil ti that zong awangin kalome tizong ten thuan soi bok thin ani Du skal være ved Torvin med olje. Så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand sted for dere. Bestefar, han var møgta. Kan mithi vui theudur tenupa hian fa panga nein tu po som paruklayan neya antu te jinga po fanei pani anom to ani chuan anfa te jinga no pang ber mei chia hi petera rwal puania then omin nei taka seilian ani awangin a thianu u te ho po hian petera hi nau ang mayan en chung khothil ti khomna tam taka insom ton thin kan ni theudur hi school pakhata principal a thok thin ania annu hi narsani thunga pangil nei le zaidam khotlang thatna tur thei top chwa thin pathian ring bur mai trul taka lo chuan ma ni ta na sum man aya Russia rama mir thei te tan puina na poisa thon ngat rang mi ani soito angin tu le fanga takani awangin avuina in khom po hi reya avuina bawro kan sha thiam thei nan thu soi tlem zong karon tilang zau don ani Noen unger kunne være litt ekstra heldige og få være med bestefar på butikken for å handle.
Da fikk vi velge oss enten en is, eller kanskje en agurk, og det var ikke. Med tegn på at nå det på tide å gå og legge seg. Han var rettferdig, litt streng, og han var ikke minst trofast mot mamma og mot oss. Pappa hadde orden på det meste, og gikk sjelden tom for hverken matvarer, kontanter, frimerker, og i alle fall ikke batterier. Hvis ting ble ødelagt hjemme, var det ikke snakk om å kaste. Både klokke, radio, vaskemaskin og oppvaskmaskiner fiksa han gang på gang. Både hjemme og for andre som måtte trenge det. Takk for at du også har lært oss at vi kan ha håp om å møtes igjen. Som du også har sagt så mange ganger når vi har skilt lag. På gjensyn. Sa povin mithian boy puidan le Mizoram kanti danin anlo na langsar zol nia kasyate hansoila pakhatna chuan nunna hlutak thla liamna mithi vuina reng renga hian siam chop pangpar lem man chi hi anilo bura mithi vuina aman tur leitur shim pangpar dor hi a om topa heng pangpar dor te hian englai po in thasik wurtlak bur lai po a pangpar tharlam moi tak an nei ranga ngai wangin greenhouse thatak le uluk taka enkol na manatau thama chu wangin mithi vuina na pangparan siam reng hi tereute po atau far vekmaya ma se mithi vuina ani wangin le kan vui turate za na kan lanti na to berni ani awangin kha chu atur ve renga ngai ani Sapo hian atlang puin mithi hi biakin an vui de veka Christian ni lo biakin loina nei mi lo an ni chuan biakin ni lo biakin ang ve de tho chapela an vui thina chung khatle melchat nai vai tak vuina ani lo chuan melchat na zong vuina an kal ngai lova mithi vui hi kartopa ani ngai lo wangin na thonia office na thokte le zirtir tu te na dang si sang thokten an hnan kalsan ringot ngai lo boka soito angin chung khatle thenrol nai vai takte anni chawin an kal thina ni mithi vuina program hi mithi chung te le mithi vui tu big company ten an siam hova heng mithi vui tu company te hian mithi vuina tura thil tul zong an boy puya mi an thi in damdo ina anthi emo mundanga emo mani chenna ina anthi emo ani po in mithi chung tenen inrem siamin ruang an la a mithi da na ina anda ma support thina chumi hnu rei vaklo ni ni khat nuwa mithi chung tenen soihon na nein an kwang design du pangpar du angchi te an thlan lok tir le veka thlan lei ba ka avuinia mithi da na ina changa biak ina ruang lo da fel thap te avuina biak in cheite le thilpoi mo dang zong mithi vui tu company te hian an boy pui vekani mithi vuina pangpara hian apetu te mingba ka apetu te hian thu toy te an jak veka hei hi pakhatte te in an chiar chuak vek thina an mithi vui nai bertu entirnan an nupuye mo an pasalte pangpare mo atangin an chiar chan thina ni Takk, kjære Theodor, for all din godhet, trofasthet gjennom alle år. Vi møtes hos Jesus, din Magnhild. Mithi vuina sen so hi Indian rupees chuan kwang tawdan biakin cheina than cheina le service sang zirin noi ni le singa atanga noi nga velin karani tlang puya tunami hi alai hol vel atlom bernilo ato bernilo mitlang puinan man angani mithi vuina chen so hi tam hle ma se mithi vuina sum man tur nei lo khopa mihar san wang khopanga amithi zirin entirnan zungol vei chung khat leina nei lem lo emo loni ta angse avoina sen so kha chu sarkari na peto mai thina ni sabrama mithi an vui angdeu hian mizorama hian mithi vui thei ni ve se tha angem ti hi ka ngai to na sa thina sa photi dan angjong kan letlin lawang ma se mithi da na in te hi chu nei ve thei to tur kan ni in ka sia a power omlo fo thin ma se generator kan ti angchi mang te khan mithi da na in kher hi chu ti vo reng thei ani Mizorama chuan damlo sa emo
che solna awanga mien thi thut po in ani la emo atuka emo kanin vui nge thina mithi chung te tan ril ru film nei a harsa a kan chan tak te sunna hun mu mal om lovin kan phi chuk chuka mun la tak taka om chung khat leina ten vuina annang man lova khotlang mi pui kan boi ngal nuai mai boka athenin mithi in kota puanan zaranga ya athenin mi pui thut na tur thut thleng an la kho manga ya athenin thlanan la ya thingpui lum na boi pui nen a khotlang boi in kan boi tamup mop mai thina manlaya kan la fin ma kan ti thin da ne mo manlai nun ne na in mil angkha tunlaya chuan thaber to lo thei ti hriata mithi kan boi pui dan hi ti danglam deu ahun ve to em ti hi ngai to thamatlingin ka hria a he video mi lo en sak tu te ngai dan tam jok hriat po ka chak tak zetani kan khwa emo kan venga emo mithi an omin na tho amoi lova chung khat le thian tha ni lem lo mithi ina kal kher lo te po in na tho an chol pha ringota kan venga mithi pakhata oma wanga na tho kan chol thup khan hun le sum tam tak kan chan ti na nia abikin in lo fa a ni tina eizong chop te tan phei chuan a poi zual khovela thang zela kum sang ni le som ni panga a hian kan pi le pu te khosak ang khan kan khosa to lova tin kan fing to jok boka chu wangin kan nun phung milin kan thil ti thin dan te po thlak ve zel hi a tha jok kem ti hi ngai to apoi mo in ka sia kan chung ko nai takle kan po mi takan ni lem lo phei chuan na thula mithi na kal vek zel hi atul berem mitam tak mithi inan kal chan hi chu mi mit mei kan ven wang ani thei boka veng khata om in sheton thup ang chia phei hi chuan kal lo bik ni anuam lo thina chung khata pakhatal kal ram te kan du'a chu kan ti lo thei lo ani po in akal lo te tal khachuan na tho thul pha lovin an na tho ka te po in dem lo bokila kanra mala re thei te reng nen veng khata mithi an oma pianga na tho kan chol thup zel chuan hun le sum tam tak kan hlo pha don ti na ni soito angkhan mithi da ne te hi chu nei ve to ila chuan felfai takin avuini tur kan ruat lok ve thlapanga nun phung pa ngai ti boi mia lovin jinglama emo tlailama emo thana lai theya khwal khwa achung khat leina mithi vuina akal ve nge du te ta na tel ve thei bokanga mithi da na in siam le ti vo reng na tur hian sum engamo za ta ngai ve do na wangin miri thei jok te ta na har sa do na chu wangin sarkare mo yme emo engpol berine mo mithi da na in hi siam thei ani don lom ni chuba ka mitam ber thi chan hi natna wangania mithi nai to ka kan thuthwal thup ringot mai thin te po hi kan ti dan thin phung ni ma se nam upajok te ti dan ang hi enton chi le enton thei ani angem hetianga rampo na changa thil thajok tur om nia kan ngai te po hi amhuna chuan lo thaber kherlo thei ti ka sia a hetia ka thil vei thin pakhat ka han soi chwa hian ka tumber chu kan kalphung pa ngai shim a thajok tur ngai to chiang lem lova kan kalpui ngor thin te hi ati dan thajok om theya kalphung hlui hi athar thajok in a thak thei rengani ti ngai to pha na na poimo ka tia soito angkhan amuna omten thil a ol samlo dane mo nam upati ti dan angin kan kalve thei ti emo kan kalve thei ri lo ti emo te po in ngai dan le tan mun te hria ta cha kom khop mai tun ma chuan mithian omin zanlai po ni se aurin na inan awa chung khat le mel hriat ni lo te po an har pha vek thina tuna ero chuan jing tho nuwa chau an lo au to thin ti te office an hathok te po mithi vuina akal vek lovin office ngak turan da to thin ti te kalo hria ta tang ringot po hian ti dan phung hi athak thei ti achianga office an hathok te zirtir tu te le nadang poimo wan lai te kan ni phei chuan kan tho pui te chung ko jinga bora lo omta se a bora la te nen kanin po ve hle ni lo chuan kan tho pui te chung ko jinga mi ani awang ringota avuina akal ain kan duty kan na tho lai kal san lo kha kan ti tur dik tak zo kani ti hria ta poimo
var veldig nærme til hjelmen, eller? Skal gå litt mer. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Han som har reist oss opp til et nytt liv med Jesus Kristus, vår Herre. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Vi synger sammen, deg være ære. Ikke kø. Neida. Og så
rett etter Olav fikk vite at oldefar var død, så sa han til meg hva han ville ha skrevet i et brev til oldefar. Og det var sånn: Kjære oldefar Theodor, takk for at du ville leke med meg når du var levende. Kjærlighet til oldefar Theodor. Klem fra Olav og Ingeborg. Så både jeg og ungene og Håvard sitter igjen med stor takknemlighet for alt han har vært for oss. Ja, så er jeg klar. Så tenkte jeg begynnelse på den dagen den 7. Vi satt og spiste frokost som vanlig. Og så var det litt snø, og det skulle komme og tømme søppeldunkene. Så Theodor gikk ut og skuffet snø og satte på plass dunken. Kom inn, la fra seg tøyet som vanlig og satte seg i stolen i stua, og vi skulle ha formiddagsmat. Jeg kom inn med kaffen. Da var han borte. Uten smerter og noe som var vondt. Jeg følte han gikk rett til himmelen. Så jeg tror han har nådd fram. Men jeg takker dere alle sammen for støtte og for at dere, jeg vet at dere har bedt for meg og for mine. Og det føler jeg veldig på, at jeg hadde ikke klart å være så oppegående uten det. Takk skal dere ha alle sammen. Og så er vi jo sammen. Og det har vært mange år vi har fått være sammen. Fra den første dagen som vi var litt tilbakeholden med å spørre en av guttene på skolen om hjelp med matematikken. Uff! Nei, du må spørre han, for han kan det. Så gikk jeg bort og fikk hjelp, og da var det gjort. Så begynte vi å gå turer sammen og ble gode venner. Ja, så ble det oss til slutt. Ja. Så vi har hatt mange gode opplevelser underveis. Og vi har jo fått våre 5 barn. Og det har vært en velsignelse for oss. Og så plutselig så er vi dobbelt så mange. Og så enda flere. Så nå har vi altså alle som har hørt det som var sagt om han i dag. At alle sammen vil skjønne at det betyr noe å tro på Jesus. Og være trygg i hans varetekt. Og Gud velsigne dere alle sammen, og være med dere når dere drar hver til deres. Og så håper jeg at jeg og mine kan få ha kontakt med dere underveis i det stykke vei vi har igjen. For det kan jo vi ikke vite noe om. Så takk for i dag, alle sammen.